Пайғамбарымыздың түнінде сәждада дуасы. ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. İmam Muslim rahmetullahi aleyh Abu Hurayra radıyallahu anhudan keltirген hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdede uşu duanı kılat eledi. Allahumma gfirli, ya Allah menin günahlarımды keçir. Kullahu barın, diqqahu ve cillahu kichine çoğun, avvalahu ve ahirahu algaçkı keyinkesin, sirrahu ve alaniyatahu jaşırın jana aşkeresindir. Bu ümmetke talim. Albatta tuğanlar bizde nafil namazlarda, secdenin ortasında, attahiyat okuğandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qaysı dualar aytılgan bolsa, oşa dualardı kılsa bolot da. Dua masura da koyat, Kur'an jana hadisten aytılgan dualardan barın okusak bolot. Albatta farz namazda kıskartılgan cemaat menen okulat. Oşonduktan biz subhana rabbiyal a'la gale toxtoyuz, oşa gale kifayat kılabız. Çünkü de o da kalsa bu meselede mınal jerdegi aytып atqаны bu nafil namazlarda. Ayşe radıyallahu anha enebizden aytat bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir tünü tappay kaldım deydi. Töşöktө. Faltamastuhu fil bayt uyda qarap izdep ve ja'altu atlubuhu izdep çıktım. Vaqa'at yadi ala batni qadamay. Munda qarap Ol geç korun çırak bıraktı olmay kalgan uçurda. Kolum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kadamının bol jagına tedi deydi. Ve huwa fi sucud secdedeken deydi. Al iki butum onda turgan eken deydi. Aytып atыптыр ne dep? Subhanakallahumma ve bihamdik la ilahe illa enta Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ve bi muafatik min uqubatik ve a'udhu bika mink la uhsi sana'an aleyk enta kama asnayta ala nafsik. Ravahu Muslim. İmam Muslim keltirgen bu rivayatta uşul dua var eken de Subhanakallahumma ya Allah sen aruz zatsın. Ve bihamdik sana maqto aytı menen birgelikte senden başka sıyınganга layıktı zat yok. Ya Allah men senen pana tileymin. Emne men razıçılığını sen açuğundan pana tileymin razıçılığın menen. Jana senin jazаңdan ya Allah pana tileymin jazаңdan saktagın. Afiyat berip demek açuğundan saktagın razıçılığını berip. Ve audu bika minka ya Allah men senin özüңden pana tileyim. Bunda aytkanda özüңdün narazıçılığında. La uhsi sana'an aleyka kama anta asnayta ala nafsik. Men sana alkış sana ayta albayım. Qanday sen özüңө alkış sana aytkanday deydi. Qara. Biz Allah subhanahu ve ta'ala'nı anday maqtay albayız. Peygamber şunday dep atkandan keyin ya alkış sana maqto Allah Taala Allahu akbar özü qanday qalasa qanday razı olsa oşonçoluk maqto olsun dep öyle aytpasak biz anday alkış sana ayta albayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından nurdun göbeyisi Allah Taala'dan nur sıraganda. Muslim'de gelet, İbn Abbas da gelet. İbn Abbas razıyallahu Muslim'de gelet İbn Abbas razıyallahu anh aytat. Bir jolu Tahece Maymuna Peygamberimizin Jubayı radıyallahu anhanın uyunda keçkirtip tün ötkürdüm deydi. Peygamberimizin namazın göreyinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup 13 rekat namaz okudu. 3'ü bayağı bitirdi ki bu. Keyin esi aldı, qoңuru tartqanга чейин кайра turdu. Anam bağımlatqa çıkıp namaz okudu. Oşol tünkü namazındagı duasından bir dua uşundaylı. Allahumma ja'al fi qalbi nura. O jaratkan Allah menin jürögüme nur koygun. Ve fi sam'i nura, kulağıma nur koygun. Ve fi basari nura, gözüme nur koygun. Ve an yamini nura, oң jağıma nur koy. Ve an şimali nura, sol jağıma. Ve amami nura, aldıma. Ve halfi nura, artımdan. Ve fawqi nura, üstümden. Ve tahti nura, astımdan. Ve cealli nura, meni nurele kılıp koy. Joğusa ve cealni nuran. Ya Allah meni nurlap koydu. Müslim'in rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 19 sözdü dua kılgan eken oşol yerde. Oşo tünde deydi.
Ал жерде 12-сін естеп қалдым дей. Кей бірлерін естебей қалдым. Кей бірде пайғамбарымыз айтқан екен: "Ва азим ли нура", мені Алла нур менен улуу кылгын деп. Қандай болбасын, Ал-Хафиз Зарқани айтат, бұл риwаяттарда пайғамбарымыз ушуну намазда оқыған, саждада оқыған, же болбосо намазға шығып бараткан учурда оқыған дейт. Үчөөндө тең келе берет экен да. Азыркы дуаларды окуй берсеңиз болот экен да, үчөөндө тең. Термизи шарифте келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан айтат: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям лайлатан хина фарага мин салатихи яқул". Ибн Аббас разияллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу кечки намаздан бошогондон кийин, тахаджуд окуп бүткөндөн кийин ушу дуаны окуду дейт, ушу окуп турдум дейт да. Кайсы дуа экен? Аллахумма инни ас'алука рахмата мин индик, тахди биха қалби, ва таджма биха амри, ва талум биха ша'асти, ва туслиху биха гаиби, ва тарфа биха шахиди, ва тузакки биха амали, ва тулхимуни биха рушди, ва тарудду биха ульфати, ва та'асимуни биха мин кулли су'ин. Bir bölüğü bu. Ya Allah, men senin aldığınдағы meyrimдүүлүк рахматыңды сураймын. Ал аркылуу менин жүрөгүмө хидayat берген. Жана ал аркылуу мен иштеримди өзүң топтоп бир кылган. Чачылган ишимди бириктирген. Ya Allah, даражаны көтөргөн. Гайыптагы аны берекесин берип кайтарып берген. Амалымды тазалагын. Тура жолго мени салгын, мухаббатымды кайтаргын. Жана ошо рахмат аркылуу бардык күнөөлөрдөн сактагын. Аллахумма а'тини иманан ва яқинан лейса ба'даху куфрун. Ya Allah, мага ушундай иман бер, ушундай яқин бер, андан кийин капырлык болбой турган дейт. Алладан ушундай иман сураш керек экен, аркасынан капырлык болбой турган. Ошол иман менен дүнүйөдөн өтөйүн, ошол яқин ишеним менен дүнүйөдөн өтөйүн. Ва рахматан аналу биха шарафа караматика фид дуnya вал ахира. Ya Allah, сен мага ушундай мейримдүүлүк, ырайымдуулук берген, ал аркылуу сенин сыйыңа бу дүнүйөдө жана ахиретте бере турган сыйың шарапаттуулугуна жете турган болоюн дейт. Аллахумма инна нас'алука ал-фауза фил қада ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. Ya Allah, men senen бактылыкту сурайм чечимде. Менин тагдырыма, ya Allah, sen бактылуу деп чечип койчу. Ушуну эле сурайм. ونزل الشهداء, шейиттердин даражасын сураймын. وعيش السعداء, бактыллардын жашоосун сураймын. وَنَصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ, düşmanlara karşı jardam sorayım. Allahumma inni unzile bika hajati ve in qasara ra'i ve da'fa amali iftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur ve ya şafiyas sudur kama tujiru baynal buhur an tujirani min adabis sa'ir ve min da'vatis tubur ve min fitnetil qubur. Ya Allah, men özümdün kajetimdi sen aldığına koyam. Oyum kıska olsa dağı, amalım alsız olsa dağı, senin rahmatına muhtaçmın. Ya Allah, men senen sorayım, qadiyal umur, işlerden bardığın çeçimi çıkarıcı Allah. Жүрөктөргө şifa berүүчү Allah. Senen sorayım, ya Allah, sen meni saktağın. Kama tujiru baynal buhur dep, ya Allah, mana sen qanday океандарды ажыратып койгонуңдай, аларды неме кылып койгондой, кудум ушундай дозоктун отуна мени, ya Allah, сактап койгон. Min da'wati subur, mazlumdардын, өлүктөрдүн чакыруусунан. Мындайда Allahu akbar, азыр кабырда биз билбейбиз да ким кайсы абалда жатат. Biz bilbeybiz de kim kaysa avalda жатат. Abu Hazim деген çoğun tabi'in bolğanda, öte ulu kişi bolğan. Sahabalardı görgön, Madina'ya Munawwara'da anın aldından öte turgan kişi bolğan emес öz zamanında. Süleyman Badışa oşol uçurdagı. Ana oşo sözdü uzagırak alardın dialogu. Bu aytıp kete turgan derse, айтып мындай дегенде биз тууралуу кандай дейсиз, оюңуз кандай деп.
анын ата бабалары бардыгы көп залым болушкан, кан төгүшкөн да. Анан кийин Абу Хазим айткан, ушул суроого мени жооп бербей эле койсоңуз жакшы болот эле. Бул суроого жооп бербей эле койбоймун бу. Биз тууралуу оюңуз кандай деп падыша сурап атпайбы тиги алымданчы. Андан кийин анан жок десе жок, жооп бериңиз деп тура берди да. Макул деп анан кийин жооп берди, мындай деди. Аттиң деди башында. Сиздин ата бабаларыңыз канжар менен элдин канын төгүп башкарып, зулумдук кылып, ошентсе дагы дүйнөдөн өтүштү деди. Баары өтөт экен да адам. Кимдерди өлтүрсө ал деле өттү. Аркасынан бул деле калып калган жок да. Бул деле өттү. Ошентсе да дүйнөдөн өттү деди. Аттиң деди. Азыр кабырда дейт. Билсең эле гана деди да, эмне деп жаткандарын дейт. Эмне деп айтып жаткандарын, жана аларга эмне деп айтылып жаткандарын билсең гана деди да. Ошенткен ошол убакта деле падышалардын, патхалимдердин ары доор деле болот экен да. Анан сен өзүңө жап, сен жаман сөз айттың деп берди да. Бирөөсүчү айтты, Алла Таала Куранда вада кылган. Ла тубаййинуннаху ва ла тактумуна. Силер ачык айкын айткыла, жашырбагыла деген. Ошону айттым деген. Кийин батыша сен өзүңө жап деди. Чын айтат деди. Айтты, биздин оңолубузга кандай жол бар айтыңыз деген. Анан айтты, текеберликти таштагыла, кичпейилдикти тандагыла, адамдардын укугун тегиз адилеттүү бөлүп бергиле деди. Мына оңолгон жолу ошол деди. Адамгерчиликти танда, текеберликти ташта, ар бир адамдын укугун сыйла, дагы адилеттүү өзүнүн укуктарын тең бөлүштүрүп бер, болду. Ушуда оңолосуңар. Бул жерде азыр айта турганыбыз, азыр кабырда кимди өлтүргөн, ал деле өлгөн киши деле кетти, кийинкиси деле кетти, бир аз кийинчерээк кетти, айырмасы жок ал. Бирок тиякта эмне деп айтылып жатканын биз аяктан билебиз, Ошон үчүн алардын ошо кыйкырыгын, ошолордун дуасынан, омин фитнатин кубур, кабырлардын я Алла фитнасынан сакта деп. Мынакей туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул өтө узун дуасы да, сиздерге мына кичине эме кылып айтып атканыбыз. Дагы мындай дейт: Аллахумма ма касара анху ра'i ва лам таблугhu мас'алati ва лам таблугhu niyyati min khairin wa'adtahu ahada min khalqik aw khairan anta mu'ti ahada min ibadик fa inni araghibun ilayk fi wa as'aluk bi rahmatika ya rabbal alamin. Ya Allah. Ма касара анху ра'i. Менин оюм кыскалык кылып калды бир нерсени сурагандан. Мени сураганым ага жетпеди. Ниетим да ага жетпеди. Ушундай бир жакшылыкка сен вада кылгансың махлуктарыңдын бирөөсүнө дейт да. Же бирөөсүн бенделериңдин бирөөсүнө бергенде ошо вада кылгансың, ошо жакшылыктычы. Я Алла, мен ошо жакшылыкка кызыгым бар, жана сенин мээримдүүлүгүң менен ошону сураймын, я Раббул Аламин. Мындай караңыздар да туугандар, кээде биз дуа кылганыбызда бардык жакшылыкты сурап бүтпөйбүз да. Ошондо я Алла, сураган билгенимди да сурап атам, аны деле бере бер. Билбегенимди деле бере бер депчи. Сураганымды дагы бер, сурай албай калганымды дагы бер. Эсимде барын дагы бер, унутуп калганымды дагы бер деп сурай бериш керек экен. Машалла. Мына пайгамбарыбыз айтып атат, махлуктарымдан кимисине бирөөсүнө жакшылыкты вада кылган болсоң, мен оюм деле ага жеткен жок, ниетим деле жеткен жок. Бирок сен бирөөгө вада кылгансың бенделериңден, махлуктарымдан ошол жакшылыкты берем деп, ошол жакшылыкты сурайм. Ошол жакшылыкты сурайм. Акылбы? Андан кийин мен дуаны кетели дагы. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. يا الله ذا الحبل الشديد بكم أرقاندن يسي الله سبحانه وتعالى. Kur'an-ı Kerim'de وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın arkanı bunda çetkanda Kur'an'ın bekem harmağıla degende. وَالْعَمْرِ الرَّشِيدِ tüz iştin iyisi. Senin amandıkta sorayım. يَوْمَ الْوَعِيدِ kıyamet günü. Korkunç gün al. Oşol günü men amandıkta sorayım. Eldim bari korkuda bir gıto adamlar amandıkta olur. Oşol amandıkta sorayım. Jana
түбөлүктүү кала турган күндө бейиштүү сураймын. Кимдер менен биргеликте? Өзүңө жакын, сүйкүмдүү кулдарың менен биргеликте. Алар шухуд, шейиттер, рүкү кылуучулар, сажда кылуучулар, убадаларын толук аткаруучулар. Албетте сен ырайымдуусуң, бардыгын жакшы көрүүчүсүң дейт. Ва иннака тафалу ма турид, сен каалаганыңды кыласың да дейт. Мына сурап атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма жаална хадин мухтадин, гайра даллин ва ла мудиллин. Я Алла, бизди туура жол табуучулардан кылгын, туура жолду элдерди салуучулардан кылгын. Элдерди туура жолго салуучулардан кылгын. Адашкандардан кылба, адаштыруучулардан кылба деген дуа. Кара. Нени сурашыбыз керек? Пайгамбарыбыз үйрөткөндү сурайлы биз дагы. Я Алла, бизди туура жол табуучулардан кылгын, туура жол көрсөтүүчүлөрдөн кылгын. Адашкандардан кылбагын, адашуучулардан кылбагын деп. Өзүбүз дагы адашпайлы, элди дагы адаштырбайлы. Өзүбүз туура жол табайлы бу дүйнөгө келгенде. Алла сүйгөн, Алла жактырган пайгамбарыбыз көрсөткөн ошо туура жолго жашайлы. Башкаларга дагы, үй бүлөбүзгө, досторубузга, кошуна элибизге туура жолду көрсөтүүчүлөрдөн болойлу. Ошончо мынакей Аллахумма жаални хадин мухтадин, гайра даллин ва ла мудиллин, силман ли аулияй. Андан кийин айтат, сен досторуңа, я Алла, тынчтыкты каалаган, харбан ли аадайк, душмандарыңа согуш жарыялаган, нухиббу би хуббик ман ахаббак. Я Алла, биз жакшы көрөбүз. Ким сени жакшы көрсө, сен жакшы көргөн себебинен жакшы көрөбүз. Dünya, mansap, başka nersenin sebebinен emez. Senin muhabbatından jakşı görüyoruz. Kimdi jakşı görüyoruz? Kim seni jakşı görse. Nuhibbuk man ahabbak. Kim seni jakşı görüyor? Ya Allah, biz oşonu jakşı görüyoruz. Ve nuadi bi adavet man khalafak. Kim sana karşı çıksa, biz ağa düşmanlık kılavuz. Allahumma hada dua ve aleyke licaba. Ya Allah, bul dua hem kabul kılı senin. Sana tapşırağız. Ve hadal cuhd ve aleyke tuklan. Ya Allah, bul menet. Sana buğa tayanu, sana tapşırı. Allahumma cealli nuran fi kalbi. Bayağı nur dep aytatkanı mınal azırkı. Şu tahajjudtagı akırkı şu duasının en ayağındağı dua olçu da. Ya Allah, yüreğime nur salgın. Ve nuran fi kabri. Kabrıma nur salgın. وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ aldıma, وَنُورًا مِنْ خَلْفَ artıma, وَنُورًا عَنْ يَمِينِ oң жағıma, وَنُورًا عَنْ شِمَالِ sol жағıma, وَنُورًا مِنْ فَوْقِ üstüme, وَنُورًا مِنْ تَحْتِ astımdan, وَنُورًا فِي سَمِي kulağıma, وَنُورًا فِي بَصَرِ gözüme, وَنُورًا فِي شَعْرِ çaçıma, وَنُورًا فِي بَشَرِ terime, وَنُورًا فِي لَحْمِ etime, وَنُورًا فِي دَمِ kanıma, وَنُورًا فِي مُخِّ miyege dağı, çuçuğuma dağı, وَنُورًا فِي عِدَامِ söğüme dağı. Bana uşlardan bağırda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nur sıra otur. Ya Allah, demek ne degeni? Yüreğimi nurla, kabırımı nurla, gözümde nurla, kulağımda nurla, bu kanının bardığınca. Şu aram görüvesin, aram ukbasın da otkan söz de. Aram görüvesin, aram ukbasın dep. Aldımda da nur olsun. Ya Allah, artımda da, oң жағымda, sol жағımda, üstümde, aldım, bardığımda. Söğüme çeyin nurla da otat. Kanıma çeyin, çuçuğuma çeyin nurla da otat. Kabırımda da nurga toltur da otat. Ve atini nura ve cealni nura. Subhanallezi ta'attafal izze ve qala bihi. Subhanallezi lebisel mecde ve tekarrama bihi. Subhanallezi la yenbagı tesbihu illa lehu. Subhanallezi fadli ve ni'ami. Subhanallezi mecdi vel kerami, subhana zil celali vel ikram degen mana dua tuğanlar. O Allah subhanahu wa ta'alaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tahajjud namazda uşundağı dua kılat eledi. Vakti kaldı. Bu sorular böyle de bayağı mına meni bitireyin de oң жағымдан nur degeni Allah Taala'nın jardamı deydi. Sol жағымdan nur degeni Allah Taala'nın saqtosu deptir. Aldımdan nur dep, arqadından nur dep, bardığına mına ketugandar. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды nurlasın, nurlu жашоо берсин. Nurlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in артынан erçigenge barыбызга күч кубат берсин. İmandı nurun Allah Taala barыбыздыкан көбөйтсүн, бекемдесин, Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala.